Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs musulmans, bonsoir et bienvenue dans la citation du jour. Elle est la suivante. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: il y a 4 personnes que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Le vendeur qui jure beaucoup, le pauvre orgueilleux, le vieux qui commet la fornication et le dirigeant injuste. Rapporté par Nazaï, Amaïkafo, Ankouti Mamadou, Kizine Namabe Aïe, Alea Ira Kafo, Mangasan Monkona, la Mila Sera Nazaï fait, Ko Allah subhanahu wa ta'ala Ira Kafo, Ko Jogoba Nani Meno, Ko Aletanayoe, Abajoruna. O Folo Betalike, Ferekelamu Menoni, Aleka Kaleninga Bokoju, Walma, Kaleninga, Flana, Betalike, John Yadaleni, Kafale, Walma, Jamanika, Savana, Odinana, Betalike Mukan, Ode Kafo, Mami Menoni, Aleka Barabano Janama, Shituna, Ashi, Brentina, Fogata se Mama, Mami Koni Yamoeni, Alek Clininte, Mauni Noche, Amesega for. Alors Subhana wa ta'ala bi feka Iraka for, Ko Kaleni, Kela Jugu, Aleni, Maya Dali, Fogata se Jana, Kelama, Ali Mamu Clininte, Mauni Noche, Ko Okoni Jugue, Mingoni Mandi, Ale, Akajonuna, Don Amedo, de Kayara Biama, Alakanani Jugu, Soro, Oni Anshila, Mamu Fanabeni, Jugu, Banginembu, Ula, Amedo, Kayara Biama, Alaka Jugu, Ubera Jelena, Kadakani, Alako Femi Mandi, Aye, Johnny Mangatame, aussi la faibli. Otabani ko fika beno ama fana ko ni midaki ya citation du jour là kakla ka fana ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonne rupture à nous tous.